Kakšne vrste krokodila pa sploh poznamo? Pa krokodili se dijele u 3 nekakve osnovne grupe. Znači prvo su krokodili koji su, ajmo reći, pravi krokodili, zatim aligatori i gavijali. S time da gavijal, to je onaj koji ima onu usku i dugačku njušku, on je samo jedini na svijetu, jedna takva vrsta. Ne? A onda imamo krokodile, koje u principu su oni krokodili koje ljudi zamišljaju kao krokodile. A kajmani su u principu oni koji više su u nekoj gustoj vegetaciji, neki od njih su čak i noćni i u principu su manje vidljivi ljudima i manje poznati. Ali živijo v slani ali v slatki vodi? Krokodili u principu svi žive u slatkim vodama, postoji onaj veliki australski morski krokodil koji zna otplivati i u otvoreno more. Neke vrste postoje, recimo, koje žive u ušćima rijeke u more gdje postoji određena salinitet vode, da tu nije baš slatka voda, nego je miješana sa morem, ali većina vrsta, najveći broj vrsta živi u slatkoj vodi. A so krokodili zelo navadni za ljudi? Pa je, u svakom slučaju krokodili su svi u kategoriji opasnih životinja, bilo da su oni manji ili veći. Tako dolgo pa krokodili sploh živijo? Pa krokodili su jako dugo živeće životinje. One žive u prosjeku, ja bih rekao, nekih 80 godina, s time da postoje slučajevi da su živjeli preko 100. Ko pa krokodil sploh lahko ima mladičev? Svi krokodili polažu jaja, zavisi od vrste i starosti ženke, to može biti od 10 do 40 recimo jaja. Tako pa vemo, kdo je fant pa kdo je punca. Pa izvana u principu ne postoji nikakav pouzdana razlika, da možemo reći. Mužjaci mogu imati recimo veću glavu, ženke mogu imati možda veći trbuh u nekom trenutku, ali u principu mi ovako to ne možemo raspoznat, ali oni svako znaju preko feromona koje otpuštaju, odnosno mirisa nekakvih, točno znaju ko je cura, ko je dečko. Ko smo žalostni, rečemo, da točimo krokodilje solze. A to res, krokodili to kjokajo? Ne, krokodili ne plaču. Oni samo podmazuju svoje oko da im bude vlažno, isto kao i mi, ali zbog suhe kože koju imaju, kada se sunčaju, recimo, to izgleda kao da plaču, a u biti samo podmazuju oko. S čim se pa hranijo? Svi su krokodili mesožderi, znači niko od njih ne jede biljke, što ćemo u konačnici danas i vidjeti. O, res, cool. Ajde, te je strah, aj tebe. Ne, mene ni nič. Kako pa bo to potekalo? Pa pripremili smo meso, krokodili naravno jedu meso, danas će jest piletinu. A to ste narezali na kose? Lahko jedo tudi večje koze take? Da, ovo smo danas narezali na komade koje oni mogu bez problema progutati, inače mogu jesti i one velike stvari, stvarno velike, a onda ih moraju zagristi i onda ih baš moraju trgati. A to je ovdje malo teže napravljeno i dulje, recimo, bi im trebalo, a i teško je počistiti za toga, pa onda smo u ovoj praktičnoj varijanti. Evo, svakome rukavice, pa smo molim samo da obučete. Evo ga, svakome po 2. Izvolite. Kaj moramo pa upoštevati pri hranjenju? Pa u svakom slučaju ove komade ćemo ubacivati u vodu, gdje oni inače obično jedu. I ono što vas molim da probate baciti na neku normalnu udaljenost od glave, da oni brže reagiraju, bolje reagiraju na to meso, jer kad im potone onda ga oni moraju tražiti, pa to se skupa traje onda.